ebyamagara mbikibwaho Kazire Health Products. Ninkwakira mu program y'ebyamagara nditimbara musi aho musibire kurungi mukorekeje yo ne mwasibamo ishankeje no kubasa kureba amagara gitugemerire gata nahawe cyo mbase kwirira hihi tubase kurebe kugenda umisho mbanye tacho utundi charity umuhereza wa program eji kandi mwabazi yogu nyine Dr. Ndio wawe Elon ogunarga umukitongore cha hours aha ho mu rembo rwamba rumurharo hari Ruharo Mission Hospital kandi nzakwa tugamba handwara eyibara kweta spina bifida indwara eji nekwata uruturgo mugongo kandi izire nekanya kitwenda ngo mbase kucetegereza kandi okwezo ko kwikomera okuturumu turiyo tukora awareness ikwatenana na handwara eji na habwecho nyeshonga habwenki turiyo twena ngutureba handwara eji program eja bakutamaka sente ngo igumeho naba Kazire Health Products bine byo kunyabirungi mnonga bitunje kurwo maduka go no mwihanga hamwe na naza supermarkets munchereza nyakire Dr. Atoyanjora karukurengaho nabwanyu materebe spina bifida cyo ni cyamanyisa ki omurimo rw'itor nyakore webare mnonga umuterekanisa wa program amazina niraka ndio wawe Aaron Bram kandi ndakora n'ekitongole echa hours ekirashangwa omuri Ruharo Mission Hospital akashozi Ruharo omuri Ankole Diocese mwenu nkokuwa yanjura program spina bifida ni obuzibu obw'omwana aratunga obura muteganisa urucizi rweye mwenu omwana azarwa ayine kizimba aha rucizi urucizi nurutana n'uruturgo mugongo yes okay so urucizi nurushangwa biratana bita urucizi nico kiretwa spine rero omunda ya spine harimo kiretwa spinal cord ningashi yo mu runyankore rucigo urwanzi y'ekitoma spinal cord nekiretwa orugongogongo so mbwenu omwana kwara bari kukura omukazi amaziro kutwara omwana kwara bari kukura omunda ya nyina kiretera ahagira kizibe cyabaho urucizi ruremwo kugwa kurunje mbwenu rwaremwo kugwa kurunje amagufa gakaremwo kukwatana hati orijo shange urugongogongo ningashi spinal cord eri ryo munda y'urucizi yaruga omumwanya gwayo gushemerire kubera erimu habo kubo munda y'urucizi harimo nk'ekina ninka pipe mbwenu urugongogongo kururaika aho aharaba hatakwatine oshanga urugongogongo na n'obunyamo burashweka urugongogongo bwaraba nkahi hariya ahatakwatine bishonke byashohora haza hekizimba mbwenu ko haraza hekizimba omwana azarwa ine kizimba so spina bifida n'ekigambo chorulatini spina kiramanyisa spine ningashorukiza rero bifida kiramanyisa ahiwo kushanga akahenjere ningashi aharaba hacwekire mbene kiramanyisa ngo urucizi rw'omwana ruri muki nk'ekihenjere ningashi amagufa atigara kwatine kurunje mbwenu ekizibe cyo kirabasa kuteganisa igufa rimwe ryo rucizi ningashi amagufa garenjere ahari rimwe no kugaruza higo atece Dr. Nchimanyisa ngo umuntu nabataza kugira rugongo ningashi nyeri nkweto ruturgo mugongo abo kugira ngo yazarwa ineje ndwara urucizi araba rwine konka ruraba rutakoze rwo mu buteka yes ruraba rutakoze rwo mu buteka warugerageranisa no kurushemerere kuba ruri
umuntu yaba atine kizibu cyona. I get it. Yes. Hati mbakira kwatana sa endwari ibire spina bifida na hydrocephalus. Yes. Ijeje ninjawe neje yokushanga umwana inurutwe rwijira misting wakuchenje kwatana nabanda I don't know akwanya hinchirebe mnonga no mbana. Abwenche mbazo kwatana sabo kuba izobe y'ibira 25 turiyo no celebrating internationally condition age. Kandi ndabyo mbe babukwatanise. Yes. Abwenche. Okay, ikiratuma ibintu byakwatanisibwa spina bifida na hydrocephalus no kugira ngo ebicweka by'umubiri ebirateganisibwa obuzibo n'ibintu bimwe aha kuba spina bifida irateganisa urukiza, hydrocephalus irateganisa ubwonko na n'umutwe. Kandi ebintu umwana yaba ari kukogwa omunda ya nyina ninga shuburi muntu wena yari kukogwa atakazirwe n'ikinteki kimwe. Okay. So ubwonko na n'umutwe na n'urukizi na n'urugongogongo byona birakorerwa umukantu kamwe akutureta neurotube. Okay. Natecho njumanyisa ngo arwara spina bifida nateka kurwara na hydrocephalus. Nuko nachetegereza I don't know. Necha mazima kugira ngo umwana yazarwa ine spina bifida arabari haruteza uruhango rwo kutungana hydrocephalus. Hagwo kuba abana 8 ahari 10 abarabine spina bifida barabari haruteza uruhango ngo kutungana n'ekizibeche cha hydrocephalus. Konka buryo mwene uri kutureba intention yo kugira ngo spina bifida yo mwana razarwa gene. Kugira ngo mwana yazirwe atungeje spina bifida. Then hydrocephalus umwana arabasa kuzarwa gene ningashi ajitunge bwanyuma umukukura. So kiramanyisa ngo umukura na n'umuntu mukuru oboine emyaka 20 oba 25 emyaka yone y'umuntu arabaine araje harutuzo gwachi bwo kutunga hydrocephalus. Amizi agakwirunda ndaminjo mu mutwe. Yes, mbwenu ndagirandije kurara nagaruka ho kacaha then tubaso kushoborora hydrocephalus chonichi. Okay. Aha. Rero kindi ekinendo kubaganaho n'abahurikiza no kugira ngo ekizibeche cha spina bifida kirabaho okwiya izobe iryo mukazi yatwara okwisya ahabiro abiri hagati ya 28 na 35 ahabwaje ahabwo kuba ebi nibyo biro ebi karakanta kutwagamba neurotube ningashi obwonko umutwe na n'urukizi na n'urugongogongo birakomoka ningashi biraruga ubu akantaka ibicweka byako byona birakogwa kugira ngo bibe bihika muhero Amukwezi kumoko watwarira we byana bine kwa byakoze. Yes. Okay. So ako kantako umurebyo biruhagire cyakateganisa mbwenu umwana arabasa kutunga ikizibeche cha spina bifida ningashi obundi buzibu habo kuba hino obundi buzibu ubwina kazale na spina bifida nko mwana kuzarwa ubwonko bweye butine enyama na n'amagufa ebishwekiro bwonko obu ngweno mwana ushanga yazarwa ino bwonko bwigwire nko kuwo kwata ibyo kurya byawe ukirihe isafuriya ushanga umwana yazarwa atine nyama na n'amagufa gashwekiro bwonko. Ikindi hariho gorashanga umwana yazarwa ine nk'ekizimba nkaha buso ningashi nkaha hankomo ningashi umutwe ushange hine ahatakwatine kurunjo bw'umwana yabira ari gukorwa. So ushange ubucweka bumwe bw'ubwonko na bestil bwakorachi bwashobora konka umurogo buzibubona ikirasinga yo kuteganiza ni spina bifida ikizimba echaharukiza nico kirasinga yo kukanya umurogo buzibubona ubura teganisa kantako twayita neurotube defect
ngweno umurebyo biro kwihizo biryo mukazi yatwara ukwisya biro nka 208 abakazi binji barabatakachimenya ngo bakoze iki ngo binenda ngo batwire abo kuba ubwire bwinji tuciziro kure abakazi barijo mu irwariro ayije hamyeze 5 ataramanya yinenda mwenu halebyo birabiri na 835 umuntu aratakachimenya ngo ayinenda kandi kizibeje cyacabireho umukazi yayamaziro kutwara kikabaho tine nko kuba so kucetangira tine nko kuba so kucihaho icyo ikirabaso kogwa no kulinda umwana akazarwa akakora ki akashemeza. Yes, oyiro kugira ngo mu mahanga agatungukire America za Italy za England bo umwana bahezo kureba ngo atungire kizibu umukazi yazo kucebezenda bakareba umwana yine kizibu hati bawo kugira ngo technology yabirya higuru hati batandikira no kushemeza abana bacaryo munda yabanyina. Bashemeza umwana atakazirwe umwana hiya yahise myezi mwenda yazo kuzarwa azarwa already ikizimba kiri bakoze reshi bachemize. Tija kubantu bishika munonga twashika kwa na treatment hadachimayisa ejendwara ne kwatabana bonkeje y'ikizimba cha mugongo. So indwara y'ikizimba cha mugongo spina bifida iyo mwana arazarwa ji. Then hatiya ahabo kugira ngo hariho buhereza abana hati baratunga ubuhereza buriho umuraro tubwine Kampala buriyo Mbale buriyo Guru buriyo ngwenu abana hati bakuzire hatiya nkitwa mu ruharo twina abana bine myaka 30 abazirwe neje ndwara. Yes, abazirwe nayo mama isa harahambatsikaga kugira ngo umuntu nakora kikanokwe. Yes, Jesus kwiyaho no kugira ngo itwo mu mahanga gacatunguka ahubwo kugira ngo tukatuti no buherezo abana binja babazarwaga bine kizibeki bakabarafa bacari bato konkate yawo kugira ngo ariho buhereza amagara gabo ni marunji hata abana barakura kandi ushange bakura baba abo muhendo umubyanga byitu ebituraturamo na nihanga. Yes. Nyamuntu ogo nareba nko murema ataratambare yabo ko bundi nawe natura amagaranga gabandi ashoma atwara zara na nawe mushinje shanga nawe yazara. So omuntu orabo yine obulema obwa spina bifida nangwa nabwo ko bundi bulema arabasa okukora buli kintu cyona icyo muntu otino bulema arabasa okukora nangwa achikolena no kusinga abo baragira ngo tibine kizibu cyona kwiyaho no kugira ngo entani serabo no kugira ngo abantu barabino bulema hamibiri yabo umubyanga byite bituraturamo urashanga tutayena ngo tubahereze emigisha y'abandi bana baratunga ubwo ino bulema kwara ino bulema abazire bango kumutwara hishomero ushanga ishomero ryari kuzamu tibine ebyigo ebyo kwejuniramo ebiyoko baso kukozesa ushanga abashomesa tibaramanya nko kubo baso okweroga umweji okugira ngo abase okukora kurunjo mu kirasi baba ari kushomesa no esira baragiteka munonga hari bari abatino bulema nabakwanguhirwa. Yes, umwana kwara bayino bulema abazire bamucinjira no munjo ubumwe abana ko barabino bulema tucineho ibyanga byinji omuri burenje bwizo bwa Uganda tucineho ibyanga byinji ebiyita abana abarazibwe bino bulema mbwenu ndatwara umugishogu okugira ngo umuntu roino bulema wamuhereza emigisha y'abandi bantu bashimira ko baratunga mu community aragitunga kuchirayika nkahamaramizo ushanga ubani muzijiti ubani kanisa ubani buliramizo byona ushanga okutaho mu kanisa okutaho mu kereziya okutaho mu muzijiti ushanga hari hamatemezo kandi hato mu ntogo arakozesa akagari arakozesa bikoni ngwino ushanga atakora ki atabaso kutaha hatiya bamwe kubara isobwire bata
bazo kuteka honka bugari kuraba babuteke nyuma y'iramizo ngo abantu abino bulema ngo murabe nyuma inga konka hati no hitwo ukora save umuri mbara twateka ho ramp yo kuraba ho bugari na naba bati no bulema percentage mpango barakoze sahari yaho ukora ki ukora bugari mwene umwe urashanga umuntu twara yino bulema hati ya abantu abari hihi nawe hati nibo barabinitizibu actually kirasingana n'ekiri Otiriya program y'ebyamagara umuhereza ngira cyo butonje charity turiya handware yo abana bari kuzarwa bine kizimba icyaharo kizi haza n'indwara yizirenekanya Dr. ya kongera kutushoborera hati katuhumureho kake ndubantu garuka ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products Mwene abana babara bazirwe bino bulema twabahereza obuhereza tukabayamba omumulingo gwabo gubarimo barabasa okukora ebintu byamani munonga na munonga nkaba bine spina bifida nabana bina magezi minji munonga hati nko mwaka gwa 2019 hariho umwaha abana buturajajaba akakora aggregates 8 aha P7 kandi abati no bulema kugira ngo urigo mukazi ko yes so bina mageze munongo kwiyeho no kugira ngo umubyanga bite bituraturamo abantu ababara bino bulema urashanga umwe twabanagijura kandi tatanakuza ruzingo kibateganisa amwitoro umwe yes okay hatkurigiro ko hano gamba akakina kushanga ubundi kazaho umiringo itagiye mu nyuma cyane mayinsa maybe nta haroho ebika bya kizimbeki yes nanisha bakora bebereho nabyo tushoborere yes hariho ebika hariho ebika bishatu ecyo kubanza necyo ekiretwa spina bifida okaruta umulingo ogu nigwe guri mild ningashi nigwe gurasinga yo okutagira obuzibu buhango aha mwana nogwe chobe ngweno korashanga omwana yayino buzibu obu iwora baso kutakimanya na hiyo kumara kuzarwa arabasa no kwisene n'imyaka na 8 otakakimanya aha wo kugira nguwe hali aho rukizo ruraruta kwatine hati weti urashanga hataze hikizimba ahubwo kugira ngo nubwo cyobe ngweno umwe oshanga kina kali kace munonga gashatuka kali kace munonga ngweno katateganisa munongo mwana kunka umwana kwara barakura yahezo kwiyongeraza yahezo kongeraho ubu iratira hamubiri gweye yes yateka weight mpango umwisha arakura hati oshanga haliya ahatakwatine haza honkechi nkebishaju so haraza hebishaju hati bitandika okunyiga spinal cord ningasho kunyiga urugongo hati yoshanga byatunga ubuzima ya yaratambura aliruka oshanga yatandika kujya tiri kushasha umugongo oshanga yatandika kurimwa kusibenkali oshanga yatandika okurimwa okuzomo choroni kurunji oshanga no kutambura atatandika kutambura kurunji abanyoni njango bamarudiri so okay. Ndetse njo kugira ngo hagira nkebizibu bimwe ebyabahamagara gitu tubaso kwicira rombana rwariro aha then ubundi umwana yazirwe ayine kizibeke hati namwe hini nko kubaso kukimanya ecyo kubanza barakira kuba bine nkakatumo ko bwoya aharukiza ushange hakozirwe kurunji konkari hoki akatumo ko bwoya ningashi hari hakazimba kacyumunonga ningashi ushanga hariho nkakina ekino baso kweta dimpo ushanga hariho nkakina ngweno ako karakari akabonera ko kugira ngo bariho ki ho bari ekizibu ngweno umwana yo kuzarwa ukashanga ayine hunkakantu nkako orabaso gukora ki okutuhikirira mu rwariro then umulingo gwa kabiri nogwe ogorashanga hino bunyama ogorashweka urugongo ningashi eshiko kubasa kweta meninges
so obunyamobwe hati hariya haratakozirwe kurungi nibwo arashanga bwakora ki bwatoroka bukashohora hati kubura hezo kushohora oshanga hari muki akazi oshanga hazi then umulingo gwa kashatu nibwo gurasinga yo buhango munonga ningashi ekino kweta nibwe obuli most severe okugira ngo bwe urashanga urugongogongo spinal cord na nubwo bunyamo burashweka spinal cord byashohora bikaza hari hatakozireki ahatakwatira mweno mwana kwarazarwa ushanga ikizimba kirakirihora kireba ushanga umwana ayine kizimba kumke kizimbe kiri muki kirimu ubwo bunyama hariho na mizigari yagara rugongonko harimo na no rugongogongo byo nabiri nkaye omuri cyo kizimba so nigwe nico turagira ngo nibwo muringo gurasinga yo okuteganisa umwana munonga nibwo guri the most severe mweno umwana kwarazarwa hati batandika umwana hacaba batandika umwana wanje bamurogire yaine nkamukiba mukibuka nkolechi yaine hahine nkoaratikana na wita kabatwire barariyombera umwana wanje murogire hati yo mwana ningasha baratekate batandika kujuma mukazi ngo alitiritserano muka aha hati urumwe hine nkebyare byorashanga bakwata ruhindu barwosa nkakaro kuko babarosentonika uruhindu barkwata baruteko mu mahega barwosa bishaho kurachi bose hacizimba ubu wayose hacizimba wayose ki wayosya urugongogongo rw'umwana kandi urugongogongo ni kimwe habicweka byo bwongo mbwene ubu wayose hari wayose ki wayose ubwongo umwana ahendera kozeshi afire umwana kwarazarwa yine kizimba ushanga bareta kagirita bahashara hati kuwahashara gari miza uko aburi bunyama ubura bushekireho nibwe nanamize gararwo mu bwongo gararaba mu hati yoshanga bakwata kagirita bahashara kubatani gukashara utwizi twakura ki twatandika kushobora umwana akora ki ushanga ya hati ya abandi barakwata ibishaka abishukure ushanga bari tumwana mu bigore bakoze iki babikomera umwe ushanga batira amashe ibyo bintu kwabiteka birimo bukoko umwana ahendera kozireki ayiremo infections na munonga meningitis aho kugira ngo bitire ibintu byashi biography nangwe hatiya umarwarira minje agutugireyo turi kuhabura abashaho na nabantu barabishiro kutungo buhereza turabasima munonga ahubwo ko hatiya habire hempinduka y'amani kugira ngo umwana kwarazarwa yino ubuzibo bumpa omubiro bishatu ubwire bwinje abana barabatwikira ahubwo mwana ya kwarazarwa ishito yazarwa yine kizimbe cha mugongo ishitongore cyamagarage ecensiyona echa World Health Organization kirahabura kugira ngo umwana ugu ashemeriro kwikomwirwariro umushahana na munana zo kubanza ngweno hati yabo kugira ngo tucarwe mu mahanga garatunguka umurashanga umwana yatwika umubiro bishatu kunkana cyo turatsimira mukama ahubwo kugira ngo muri ibyo biro bishatu umwana ugu arabasa kutunga ubuhereza arabasa kushimezwa kandi amagarage gabimurenje yes hati cyo bitariye twaci okay hariho ibintu byinshi birabasa kuteka omukazi ahatezo okugira ngo obundi ushanga yazara umwana azarwa kozireki ayine kizimbeje ikinendo kuhabura abahurikiza no kugira ngo umwana yazarwa ayine ekizibu timukazi munkwateje ekizibu timukazi mwene ti no mukazi ushemerero kutuntuzibwa ahabwo kugira ngo yazara umwana ayine ki obuzibu aha mubiri gwe ahubwo kuba nyamarwa arukoresa arukugera ki tkumanga icyo nicyo cyabereta kumuvunana yes konka titushemerere okubatuntuza munonga ahubwo kubana bo bundi barabatarakimanyi mwene hinde bintu binje birabasa kuteka omukazi aharutezo bwo kuzara umwana ayine kizimba mugongo echo kubanza
icyo kubanza umugenzi wanje mpurikize nicyo kugira ngo hariho nko kunyomarwa nko kuwacigana konka no kugira ngo bamwe yaranyomarwa atarakora ataramangukira baza kumureka so amarwa ni bimwe aha binte birateka hari umukazi aharutezo kugira ngo umwana we yabaza kuzarwa yineki ekizibeki nangwa n'icyo kuba kitari kizibeki umwana arabasa kutunga ubundi buzima icyo kureberaho nko umwana azarwa asinzira ukikiriza so hari iki tureta fetal alcohol syndrome umwana kuzarwa asinzira fetal alcohol syndrome umwe urashanga ibishika bye by'umubiri bitakozwe kurunji na munongo bwonko amisho ukura ushanga yacerewe gukura yateganisirwa munongo mukura kweye aho kugira ngo mama we akarakora chi aranyomara mweno amarwa nahigo kubaga taretire chizibeshe cha spina bifida hariho ubundi buzubura basokurisha eco neco kubanza eca kabiri hariho ubutwa uburabwo mu byo kuriya eci turabasokwe turaceta aflatoxins umurujungu ubutwa uburabwo mu byo kuriya ibyo kurya nkabiha muhogo ubuhunga esano y'oburo esano esano y'ingano na nebindi ebicoli ebintu ebikubira bikwa kubi biza makahumba ngweno kubira za makahumba hati akahumbako waje byo kurya hari makahumbako karateganisa umubiri gwawe na munonga woyinenda birateganisa umubiri gwawe bihendere biteganisa iki na n'umwana yari kura ngweno ubutwobu ubuletwa hydros ubuletwa aflatoxins ni bimwe nabwe ni bumwe aha bintu ebirabasa kureta ki kuteka umwana harutezo okugira ngo abase kutunga ubuzima bwa spina bifida mwene n'ikirunjo kugira ngo woyine binyewe byawe woyine ubuhunga bwawe obase kubibika kurunji kugira ngo bitazamo uruhumbu ikindi wazo kugura ibyo kurya na munongerebe byesano ushimiriro kureba ngo wacekinga ebiro ibyo kurya birafere expiry date konkubwire binji turazoma maduka mpereze ubuhunga mpereze binyobo ibintu byo tutakozire tutarebire birendo kufarya ikindi ni imibazi hariho imibazi irakoze siboma rwarera basa kureta kizibeshe ngweno umwe wazo mwirwariro dr akakubuza ati oyinenda kandi umwe utinenda utacitwara mukubi hine imibazi irabasa gukora ki okureta ki irabasa kuteka umwana harutezo kugira ngo atunge kizibeshe cha spina bifida nangwa na nebindi bizo ngweno n'ikirunjo kugira ngo waba oyinenda ningashori kwetebekaniso kujirenda tushemerire okukozesa buri mubazi guwona oteburize nkahi oteburize omushaho wawe abo kubakora gambira umushaho tinyinenda hatiya aronda ki ugundi mubazi ugura baso gukora ki ugura baso kuyamba ikindi aha mibazi twinomuze umuntu twarazo mwirwariro bamuhereza umubazi yagumira biro bishatu yahurira yabaje agureka kwaramara kugureka agaruka umutahi we yatunga mu buzima atahaza ati hino tubazo tunyineyo ningashi mutahi we jato yiniyo daburokara ratambaje turakimanya umubazo gubakuhereza umwe gwagwafi umwe uri kujaja bendwara itariyo hatiya koragumira umwe wabo yinenda ningashi wagumira umubiri gwa gucarimo ukatwara guhendera gukozera iki guresera ubuzima mbweno bantu mwe abari kutureba timushemerero kumira imibazi iyo bashobora batabahandi iki okay ninjira ngo ahabwa hati ahantu ho twakoma amazimagara ngwendo waregiye abaningwa mnonga ebuza bikiriyo bingi kandi nyesiga ngo nimwe ukamuriyo no mwenda ngo mbyetegereje kurengaho konka mbwene hatabwe shaha twabasa hwebyo
bitu Dr. natutereza umugisha ubwo kutongesererezaho na mpaka tushyikiza muhero gwendo areji tukagitegereza je ninkusima kugira ngo wagumanitwe on program weje by'amagara mutwicereze tuhendereraha nabanyine Dr. ndio wawe Elon okuruga mu kitongore cya awazo muraharaho muri mbarara kandi abamba tusiyo program weji abagita musente n'abakazire health products bine byo kunya binta kusibanisha borugundo muronda abo kwano mbamanya numanya ngo nebironje kandi bishemeza amagara gito bitonje ko rwo maduka go no mwihanga hamwe na za supermarkets nabandi chop tunje charity muturino rwo kwanza rukora taho turkongesereza hando hareji murare kurunji Ebyamagara byambe kuchibwaho Kazire Health Products.